So mimi sijui pale anakaa ufungua. But now the problem is he said that thutha wa gukorererwo matehaririirie maabitha aya a ungania wa mbeca wabici-ini nene cia kaunti guku mucii wa Nairobi mauma na ihinda iritu gutariria uria makiria ya ciringi milioni 7 iria ironganitio muthenya wa ira cikuigitwo wabici-ini icio handu ha gukorwo itwaritwo bengi. Checks have gone 2.3 million. While you bank checks, you have not bank cash. Governor Mike Sonko atafaniri icera riri ria hinahi thutha wa gukunyirwo ati mihang'o ya ungania wa mbeca wabici-ini ici ndikoretwo igitabanio na njira iri na utheri. Kungi Nakuo igongona ria kwihitithio kwa Mohammed Kuti ta governor mweru wa kaunti ya Isiolo ni ritabanirio muthenya wa umuthi kuria muingi na atongoria matiganite megwikinyitie. Kutoka leo kazi inaanza, ni ngumu umesikia, lakini sisi pia ni wagumu zaidi. Akiaria hedi igongona riri governor wa Turkana Josphat Nanok uria nowe muikariri giti wa kanju ya magavana nieranire kurutithania wira na governor mweru wa Isiolo oro ndumwe na atongoria ngurani kuma ciama ciothe cia kiuteti. Gavana Kuti, najua una kazi mingi. Na mimi nafikiri hawa watu walikupa imani yao na wakasema watachagua gavana kutoka independent candidate. Handu-ini hake governor Mohammed Kuti nieranire kurutira aikari a Isiolo wira na njira igwete. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wadurwa.